IT je alat kontrolera, to je glavni alat kontrolera s kojim on zapravo skup svih alata koje podrazumijevamo u IT najšire rečeno, pruža kontroleru mogućnost zapravo izrade, automatizacije izrade ili djelomične automatizacije izrade menadžerskih izvještaja. Znači, to je servis koji kontroler mora koristiti i koji mora omogućiti njemu brže, bolje, efikasnije i točnije to napraviti. Najvažniji zahtjevi su da je brz, lagan i efikasan u izradi vizualnih reprezentacija brojeva, a što znači da zapravo trebate na neki način raspoznati ono bitno, ono drukčije, ono što je posebno za ovaj mjesec, za ovaj tjedan ili nešto, a ne samo proizvoditi mase brojeva, velike tablice i tomu slično. Radeći na nizu projekata da vizualizacija nije adekvatno zastupljena u izradi menadžerskih, a i općenito izvještaja za potrebe poduzeća. Tako da mislim da će to biti jedan od sljedećih iskoraka u češćoj upotrebi takvih izvještaja, što u smislu standardizacije takvih vizualnih izvještaja, što u smislu korištenja nekih novih alata koji će pružiti jednostavni, brži i lakši i veću dostupnost u izradi takvih vrsta izvještaja, koji su, ne mogu reći da su novost, ali recimo mislim da nisu adekvatno zastupljeni trenutno u našim poduzećima.